Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola irċevit unur waqt il-15 l-edizzjoni tal-Premju Biagio Agnes, Premju Internazzjonali di Ġurnaliżmu u Informazzjoni, waqt ċerimonja li saret fi Pjazza del Campidoglio f'Ruma. Il-premju l-istituzzjonijiet Ewropej ingħata lill-MP Maltija għal-ħidma tagħha f'dawn l-aħħar 18-il xahar bħala President tal-Parlament Ewropew, waqt li ġiet elenkata wkoll il-ħidma tagħha qabel il-Presidenza, partikolarment fil-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili u l-ħidma li wettqet għar-regoli l-ġodda tal-Unjoni Ewropea li indirizzaw il-kawżi strateġiċi kontra l-partiċipazzjoni pubblika, magħrufa wkoll bħala SLEP. Fl-ewwel kummenti tagħha Roberta Metsola qalet li tinsab onorata ferm li ċeviet dan il-premju filwaqt li dedikatu lil kollegi kollha tagħha fih dan il-Parlament Ewropew għal ħidma tagħhom favur il-paċi. Quanto sono onorata di ricevere questo premio che lo dedico a tutti i miei colleghi e colleghe nel Parlamento Europeo che tutti i giorni lavoriamo per un'Europa di pace, un'Europa che cresce, un'Europa che è giusta. E su questo abbiamo un controscena che è molto difficile, che è la guerra dopo che la Russia ha invasato l'Ucraina illegalmente in modo in più brutale. Noi chiediamo una soluzione, ma qualcosa sull'Ucraina deve essere con l'Ucraina, un pace con la libertà, con la giustizia e con la dignità. Dan il-premju kien parti miżjara ta' jumejn tal-President Roberta Metsola f'Ruma, fejn iltaqet mal-Prim Ministru tal-Italja Giorgia Meloni u mad-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin Antonio Tajani. Il-President Metsola ltaqgħet ukoll ma' studenti universitarji fl-Europa Experience David Maria Sassoli, fejn iddiskutiet l-importanza tal-ġurnaliżmu f'demokrazija b'saħħitha. Iċ-ċerimonja tal-Premju Biagio Agnes se tixxandar fuq l-istazzjon televiżiv Taljan Rai 1 nhar it-3 4 ta' Lulju.